Bebekhuziwe abesilisa bebeqhumisa izibhamu emathuneni ezigcine zikhipha isidumbu kubungazwa noma-ke kubungazwa impilo obengunogada odlule emhlabeni ngokugula wembezi emtshezi ngomgqibelo. UMnumzane Thapelo Maduna uMiyo neminyaka ngo-21 ushone endleleni ephuthunyiswa esibhedlela ngemva kokuba enye yezinhlamvu zesibhamu ebeziqhunyiswe emathuneni imdubulile. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga bekunemingcwabo emine ebeyizokhanjelwa kulamathuna. Kube ukuthi kube nomngcwabo wokuqala okuthe uma-ke uphothulwa kwafika abomndeni okaMiya nabo bezongcwaba ilungu labo. Kuthe-ke behlisa-ke ibhokisi kwatheleka komunye umndeni nawo bewuzongcwaba uMnumzane Mbele eligcine lingatholakalanga igama lakhe. Kube ukuthi-ke lo mndeni ubuhambisana-ke nabesilisa bebelokhu-ke beqhumisa izibhamu okuthe uma-ke becela ukuba-ke noma-ke bengakwenzi lokho balinde komunye umndeni uqeda ukungcwaba ilungu lawo. Bakushaya indiva lokho ekhuluma nephephandaba uMnumzane Stephen Miya onguyise omncane kamufi. Uthi-ke kubazwisa ubuhlungu obuphindiwe okwenzekile. Bebecela noma-ke baceliwe ukuba bakuyeke abakwenzayo kodwa-ke baqhubeka nokudubula futhi-ke bebhekise ebantwini. Sonke-ke bezifika izinhlamvu okutheke savika sabona ngendodana kamfowethu iphelelwa ngamandla kanti-ke isidubulekile. Sizamile-ke ukuyiphuthumisa emtholampilo yaphelela-ke endleleni. Kakujwayelekile ukuthi-ke yenzeke lento ebeyenziwa yilaba bantu abebekwenza bekuyinkomba yokungakwazi ukucabangela abanye abantu ngoba bebecela ukuba-ke bakuyeke. Nabo-ke nakho nje ukuthi-ke bezoqhumisa izibhamu ngoba bethi babungaza impilo yomuntu obesebenza ngaso kakuzwakali. Lo muntu obebekhuluma ngaye akadlulanga emhlabeni ngesibhamu kodwa-ke ubegula. Abakwenzile kuzwisa ubuhlungu obuphindiwe njengoba-ke bekungekho ukuthi siye kuleya ndawo ngokujabula kodwa-ke besiyongcwaba ilungu lomndeni wethu njengoba-ke nabo bebeyongcwaba. Mina njengomuntu omdala kangikaze-ke ngiyibone into enje-ke yenzeke. Chaza uthi umufi nomndeni wakhe bangomakhelwane. Umufi bezongcwaba noma kubezongcwatshwa ungumuntu-ke owaziwayo futhi-ke esimaziyo nathi. Ubesebenzela-ke enkampanini yonogada eyaziwayo lapha-ke endaweni. Nomndeni wakhe-ke siyawazi, akukho kokubi esikwazela khona ngaphandle kokuthi-ke indodana yawo ibisebenza-ke ngesibhamu. Noma-ke lona-ke umndeni esingakaze-ke sihlalisane kabi nawo. Kasazi-ke ukuthi kuzokwenzekani njengoba-ke kusuke abantu emakubo-ke bezoqhumisa izibhamu emngcwabeni wawo. Maqede-ke kwalimala ingane yethu okumanje kufanele siphinde-ke singene kwezinye izindleko-ke zokungcwaba. Uveze ukuthi-ke kukhulu-ke kade bekulindele umfana wabo obulewe njengoba-ke ubesanda kuqeda isikole ngonyaka-ke odlule.